penifuna busa for mama kwa ba em se me busa pani sha ya kakra so in prepi no onipa bi din betimi a kire oman a anakura office se oba akuapem hanoma guanfo krom a ye din a ye bo a bon se yi onipa yi fi akugwa anase nipa yi fi adukrom se ene eno ye ba besua e bia wote bi din bi te se Muhammad a obadwin se bia oyenkramoni wote osaya a oyasantini yi sana oba akuapem hanom se aguanfo a ye ha no ye wodin bi a ye bo a also se nipa na eguani anase oyedukrom ni anase oyapred ni anase ebisa se esre busa pani se ode ye be fa side din ni mu anase din a ye wo krom hanom se busa pani Michel Jozo you se misraw ansa na ye beko edin so no pese wo de ye fa ohene e bia ye che ohene fofora akungwa din dodo a ye wo krom hanom no wo de ye be fa onum ye wi ansa na ya ko din so yo se uba akuapem ha dia na adukuru ye kura eyokre ayeni fanyina ati akunya ayefie miensa ni diade ni ayahye ne se fie na beto no mo akunya din a mpanyifo de mawo okay tu metiasa o fie a eyebro yo okay ayani nkwade na mo ye wo fie a edi ade okay ni wo fie a osi onyene na ifie a odi na ye 3 Royal House okay ti sa 3 Royal House no wo ma ko ngadin ba cho wetin abo sa 3 Royal House ndi ni edika ye otutu kono okay ana eye obo akwa me ana opare okay eye si anu din ye Minta Royal House okay this is anu eye obo bia ani ay Minta ana mekani so opare okay opare no ti sa efie miensa ina idi adewo adukuru ma eyo okay nti mi so akungwa ni din ne ye dan nti se oba bia family na omako wa din ne otutu kuno okay na yaka akungwa ni din ne otutu ho na akunya no ni din ne otutu te se ne abeka se ayi asante ni beka se ote sika gwa kofiso din no do so na so agwa na ote so no nti adukrom agwa no ne ohine bia ba betranso ye otutu agwa okay nti ni edika ne ye otutu kono otutu ababio na otutu opare okay nti nkungwa di yo nti sese a osha ni otisi efi eye obo akwa me nti otutu ababio nti osha no ye tutu ababio otuso anu okay se otutu kono otuso miensa no koye no that's it ti so penny estra say be sha say edin ben na say brono no edin no like brono obi afi emi say dukom ye wo brono 12 na say 14 in this 14 obi a woni din ana say ebi wona ebi say ya osha awari ndi edin no abefrafra but say obadukro wa oba na say ogbo kono ya obi be hu say ofia nu nkwade okay ana bia what is it okay because oba ya busuya dos nti wukọ te say abondia obodin te say nyako tete obi be hu say fi abonde ena bia wudu brono ya mu akwade a obate atakura na odui so okay this edin we mo no uko different town na betimi hu the same thing o betimi anya bi
wetimi anya bi okay bye wetimi anya bi te say no wa say ha no wetimi opare wo ha so ata say but uko ba bi a ubenya opare wo e din dia wan sa kanfo no awari enti edin ne dia but te say wo badu krom dia te say ne amekai udu asawo dia but osaw ntimpeye ebo din ya wadu krom akata sana udu asawo dia ya kan osawa obi anum say fi asawo de okay udu abondi a ya bo ayim obobi okay unum ba bi edin no dan efi na udu akrama de na sa wo bo eye kokora ana labi ana ukuya ni panifuro onum say na udu te sa ko ewe a omoso ubo te say akon ni we obi udu fa obi ni say wo fi akon ewe ana adu eye adu manduru na eye adu ewe no so atiaze na animade anim na oba te say jekre a oba te jeke o di no edoso but what te jeke pe onum say ifi ejekre alright na udu te say akukode a ubo da ko a we will say ufi ya sanity alright yebo say akungwane bakudin de otutu no we beka say nti ye pa kire say o say tutu so ofi adukrom hanu mana say bisa da no kan me say betimi ade ya fa sa tutu di ni ma yo ebia make us o say tutu no e ha na ebe ye ade de ma ne mame ne ye de wo no nti e na mo ha so no de be hu okonfa anochi na ya na nkrofo ekeka se okonfa anochi okusu akom wo denchira na denchira ene no dabi okonfa anochi dabi ameka onye okonfo ono ya de wo no nti woni bosom nti wo hwa so ko awukugwa brono no ofimo no brono no wo bosoma na ewo hwansa na konfa anochi ye be wo no okay alright so ajaze nti sa bosom no ne sa okonfa anochi no na ni okonfa anochi chi anyway no nti omu separate no okay so omu nyina fi brono ba ko but omu separate no ete no fi bro ai bosom na ewo brono mu no so ajaze eti ose tutu da bia meka me se eha so bia ka se ofino ha embisa se 1640 ena kwamufo ebedu nya na wase sabro ne abawo se tutu de da ndi embisa se ansa no se tutu ye de mbakwa akosum wo denjira na okwa akosum eye Buamponzam one Buamponzam inu bia enyi se no no wadi ahe okay so atiaze ansa na 1699 okodi ade a omni denjirafo kokun ya ye 1700 omde ji omu fa nwede no na ayi wadi ahe nti samre no anyi nti ya ba wo nanza sabre no na cheze ye ni akuapam ni eni akuapam egwanfo na ho na egwanfo ne okrofo na ho ndi no obi ate ne diem okay osan ba na chi no na ya be hye kwamufu ase ndi na ha be ya kwam ndi na ya na omu kaze asande kaze akwamufu ene akuapamfo na ma asante ma ya de ejina if you say la meka ye consume yeah no say okonfa anochi o fi aprede no ba no de be hu o say tutu alright no share nkom sure what ya say so baby say ye be wo no hanum ansa na nti na edidi ye be like ye be wo no busum ni din no na ye de man no o say no ya sandufo din so what ya say ina tutu ne ye akuyapamu ye busum din okay nti wo hwa o say tutu ne ye no eye soronko yaka o say tutu ye we yo ni odi kan oba ye no o say we nso be fa din no o say din no yeah ba asandu hina ba
wo de yen hwe asante ni odi kan so no de asante ma be si wo over so many years ansana edi no asan ba bi wo hwa eden asese asante ma eye so ati aze nti se ukọ ho no ma omo tutu ana se ono wa no e mo de mun tutu na mo akwese bia eye konwa ni din okay nti but because eye konwa ni din nti omo mun tutu so mo ka so mbe to kura na chese bia ni odi kan no e bia na sefo ana bia but onu kura mente se o ya omo de to se onye omudin ni enye omudin Sanity. Yes. All right, in patron subscribe my say na there be an upload video abnya notification. Na wa hwa mami. In next video no me ebuso pani beka achinwade a ewo akroyi mu ana say achinwade ewo adukum akuyapem. In patron subscribe na sa video me do prepare what me ahwa mami. Da wa say